Аилацәажәараҿы ареспубликатә хәышәтәырҭа еиуеиԥшым аҟәшақәа реиҳабацәа аҩнызқьи жәафтәи ашықәс аусура лҵшәақәа ртәы иазааҭгылон. Иҽақәырӷәӷәан ахәышәтәырҭа аҩнызқьи жәибажьтәи ашықәсаз аусуратә план. Амедицинатә реабилитациа аҟәшаиҳаб ихаҭыԥуаҩ Сергеи Верзилин иажәахәаҿ дазааҭгылеит аҵыхәтәантәи хышықәса ирылагӡаны имҩаԥгаз аусура астатистикатә рбагақәа рылкаа. Уи иажәақәа рыла арҭ ашықәсқәа ирылагӡаны ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы аусура иалагаз аспециалистцәа рхыԥхьаӡара акырӡа иазҳаит. 2014 по 2016 год штатное расписание республиканской больницы со 132 штатных единиц увеличилось до 186, или на 41%. Количество врачей со 116 человек увеличилось до 136 человек, или на 17%. А вот при этом совместительством было занято 155 ставок. Количество вакантных незанятых должностей составляла 31 ставку в 2016 году, врачебных ставок. Сергей Верзилин иажәақәа рыла Аԥсны ауааԥсыра изаамҭанытәи амедицинатә цхыраара рыҭаразы ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы иаԥҵоуп иахәҭоу аҭагылазаашьақәа зегьы. Иубаратәы иҟоуп есышықәса ахәышәтәырҭа алшарақәа шеиҳахо. Аҳақьым иааигаз арбагақәа рыла иҳаҩсыз ашықәсазы ахәышәтәырҭаҿы зҽызхәышәтәуаз Аԥсны ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 1% рыла иазҳаит ҩнызқьи жәибжьтәи ашықәс иаҿурԥшуазар. Иазгәаҭан иҳаҩсыз ашықәсқәа ирылагӡаны иҟалаз аԥсыҭбарақәа реиҳарак зыхҟьаз ауаҩы иҩныҵҟатәи ирҳәарахқәа рчымазара шакәу. Убасгьы ирацәаҩны рыԥсҭазаара иалҵит еиуеиԥшым ашьачымазарақәа ирыхҟьаны. Ҩнызқьи жәафтәи ашықәсазы иит ԥшьышәҩык инареиҳаны ахәыҷқәа. Урҭ рахьтә ҿыц ииз аӡӷабцәа рхыԥхьаӡара жәаҩык рыла еиҳауп аҷкәынцәа раасҭа. Ашықәс алҵшәақәа рыдагьы ҟәшацыԥхьаӡа аусзуҩцәеи атехникатә ресурсқәа шырзымхо атәы иазааҭгылан аилацәажәараҿы. В настоящее время в палате интенсивной терапии новорожденных требуется перенос системы подачи кислорода в другие помещения, так как имеющиеся помещения не соответствуют требованиям. Аилацәажәараҿы иазгәаҭан Аԥсны ахшара иура иазыԥшу анацәа реиҳарак Урыстәылаҟа ишцо. Аԥсны ахадеихаҭыԥуаҩ Виталий Габниа иазгәеиҭеит ас еиԥш иҟоу аҭагылазаашьа зыхҟьоу ареспубликатә хшара иурҭа иахәҭоу афинанстәи атехникатәи цхыраара ахьамамыз шакәу. Уи еизаз аҳақьымцәа ақәиргәыӷит аҳәынҭқарра иалшо зегь шыҟанаҵо ари аҭагылазаашьа аихтәразы. Нала Каиԥҳа, Беслан Чхинџьерия, Аԥсны телехәаԥшра.